Katukad ti Basol. Tinapalabas, sinarungkaran ni Margarita ti inana, ket inggatangan na daytoy iti kawas, ken dagiti masapsapol na iti kusina. Nagpakawan, gapo iti nagkurkurangan na iti inana. Iti naitamad lagun daway, simangpet ni Dona, ket maragragsakan ni Lola Marga, gapo ta nakalangen na ti anak ken apuna. Nagkarimot ni Margarita nga agbaliwan daytoy. Kabayatan na, mas daw da Jonas ken dagiti kakadwana, tasan damutten amakitkita ni Ligaya iti farm. Napangarod daytoy iti hotel, ngem awan na amuan na, may papan ken ni Ligaya. No di ket binilin kit di daytoy ni Don Juan, abantayan na ti farm. Iti sabali ang bangir, napanunot ni Dona amapan manen iti hotel ni Don Juan, tabarang maerwar na ni Ligaya, babaan iti plano na. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Narigat nga ilibas ni Nana Ligaya. Tanagado a pulis iti unag kanruar ti hotel. Uwan nga road. Ngam adda na panunot ko nga aramidan. Anti dagimay. Tapno makaruar ni Nana Ligaya. Anya nga idiatado na. Agsubli ak ita iti hotel ni Don Juan. Ipamuspusak nga iruar ni Nana Ligaya. Artista ak ni Don Juan. Ay isaan? Ay, amang ano di akas tayo mapasamakan ka duna. Pangasim urayam langan na dinggas. Taibagam nga umunate planom. Naawatan niyo kanitim bagak. Wan, Uncle Dingas. Sige tatang, kasta nga ti aramidin tayo. Naskan nga alerto tayo. Agsipot tayo. Kan nagsiglat tayo. Tapno saan da tayo amadangran. Wan, Uncle Dingas. Ala, pumanaw tayo dito'y turod. Agawid tayo. Padasot pa nga aramidan tinapanunot ko. Uncle Dingas. Mapanak ijay hotel. Kat ikak iti pang paturog ti inuman da Don Juan. Kan dagiti gwardya iti ayanda akad sa aran. Kalpasan na. Bumaba kamin kin ni Nana Ligaya. Kat alilawan mi dagiti pulis. Akampay idi. Ipan ko ni Nana Ligaya iti ospital. Takas ta unay asakit ti tiyan na. Ado dagiti pulis ngagbambantay jay. Nang runa itirwar. Tulungan ka, Donna. Urayin kayo itirwar. Siputan kayo inton makarwar kayo. Kat aglugan kayon adagos iti kotse. Nukasta, saan na si Kaboy? Syaklangan. Buhay anak, netatang mo langan. Saan mat amabalin nga awan aramidak, nanang? Maawatan, Kaboy. Ngam syaklatan. Sige. Intun rabi iti ipapan ko ijay hotel ni Don Juan. Isaganaan tayo dayta. Kan, nasaysayaat no intay kasarita manen dagiti tattao iti tunggal barangay. Taintay agrali iti sango ti hotel. Iti kasta, adda pa ka ituunan ti atensyon dagiti pulis. Wan nga agpaiso. Nasaya at deta na panunot ni Adeline. Sige. Padasan tayo amin na pamuspusan. Makatulong dagitoy akapanunutan nyo. Sonya, no adda pulis nga umay dito'y coffee shop. Tanangam ti panagsasawma. Amangan no may sa laabitot mo. Kat maisagmak tayo ngamin. Wan, Ma'am Beauty. Amok day ta. Sige, sikapay lati makaamo dito'y coffee shop, ha? Wan, Ma'am Beauty. Ay, papanangarod nga ita, ma'am. Adanas ken nga aramidan mi kada Adeline. Sayang. Saan akong makatultulong kada kayo? Sana bali. Kasaan mo't amabalin abaybay anta dayto'y coffee shop. Iso adito'y kalatan, ha? Ay, wan ma'am. Dakkel atulong mo day ta kanya, Sonya. Kat di ka agdanag. Ingatok ti sweldom. Ha? Ingatong tisweldo, ma'am? O, di mo kaya? Ay, ay kayat ko, ma'am.
ayos la ang kanyak ti sweldo kita nga ipapaay mo. Talibre mo ti kanak. Anya? Ay. Sikaman la ti agkad-kad amay nga to ti sweldo na, Sonya. Dakkalan ti sweldo kiti binulan, ma'am. Hosto day jayan. Ingatok tulat ta, Sonya. Ah? Sika talaga. Alam, ma'am, ingkay nga rudan. Ang mga nagor-ura yan ni Manong Boy. Anya? Sika talaga. O alain na karudan. Agan-anad ka dito, ha? Kastamot kan ka, Ma'am Beauty. Naawatan yung kadi amin dagiti imbagami, kakabsat? Wala mawatan mi. Sidadaan kami at tumulong. Agyaman kami unay. Inton rabi. Nasken nga da kayo itimbagami a pagsasarakan tayo. Syakti mang idaulo kada kayo. Wan, tumulong kami. Surutan tayo dagiti amin nga imbagami nga aramiden tayo. Tapnaawan ti may sagmak. Sidadaan kami ngagtungpal. Agyaman kami manan. Padami nga agtutubo. Tas sidadaan kayo at tumulong. Tapno maruk atan ti inak. Kakabsat nga agtutubo. Datayo ti mang paksyat iti kinadakas dito ili tayo. Wan, agtitinulong kayo. Sige. Bye, Hepe. Kasanuan na pasamak ti imbaga ni Hepe. Ngagdidin na magkano amay saak at drug lord? Kan agwarwaras lata asyak tinang ipapatay kini Boy. Oh, aramid da ito'y ni Boy. Dumagdagsan ti basol na kaniyak. Isuanas kan nga gikaro. Adamanan umawag. Hello, Hello, Don Juan. ni Donna. Hello, Donna. Agluto ang itinaimas a merienda. Yag kontuenton rabi. Kayat ko araman ang tilutok a merienda. Kasta ka di? Juan, Don Juan. Okay, umayak to inton rabi. Bye. Bye, Donna. Agtala ka kini Donna. Amok asan a traidor. Ngem nasaysayaat no inayon ko ayapan kini Boy. Kita lang no san pailang asumo ko kanyak. Ato yung titinapay anaimas banay. Awatan. Ha? Impay-pay song. Wala. Naimas day ta. Kan kanginaan day ta tinapay. Agyaman na, Jonas. Wen gayam. Nakita mo na ang tiligaya? Hey, saan pay? Awan mo't ija hotel ni Don Juan. Awan mo't na ibagbaga ni Don Juan no sa dino ti ayan ni Ma'am Ligaya. Madanagan akong kankwana. Amangan kit dimot no masakit. Urayan tayo lata. No masakit. Sabay ko matagin bagan. Saan ang mabalin nga agtali na udaklata dito'y anak kapupok? Masapol nga ikagumaak ti Rumwara. Kat agawak ti paltog jay pulis nga agbambantay kanyak. Paltugak ni Don Juan. Sana balen ang maibaludak no mapatay ko. Basta saan amatay ni Boy nga anak ko. Guardia. Nuumay ni Donna inton rabi. Ipupok mo iti ayan ni Ligaya. Apo Mayor. Wen, Guardia. Agdungpal ka iti kayat ko. Tapno na saya at kakaniyak. Wan, Apo Mayor. Si dadaan akong agtungpal. Nasaya at Guardia. Idi kasta. Agtultuloy met ti panangted ko ken ka iti bonus.
Ngam Apo Mayor, apay nga ipuko tayo ni Ma'am Donna. Inayon ko ayapan kini boy. Saan nga umdas ni ligaya nga apan? Kasta kadi, Apo Mayor? Natangken ti ulo ni boy. Isungay nayon ko ni Donna ayapan. Takitak lang nuan niya ti aramiden na. Sigurado asumuko. Kat no di pa'y la sumuko. Mangkamag kayo iti sa bali pa'y at tao. Amay nayon amayapan. Astor, panagkunak kat mabiit amalpas dahi ti mansyon. Wen Margarita. Daytoy adaga ti pakaipatakdaran ti mansyon. Naglawa. Nakita mo no kasano ti kalawa na. Kukuam daytoy. Para kada kayo iti anak mo. Mabalin nyo nga ila ko ti daga. No diyo kaya atan ti agnaid. Anya. Astor, talaga amas daawak unay kan ka. Takas tametan ti panagsasaom. Takas lametan matay ka. Ti kayat ko, pakairanudan nyo mati sa nikwak. Astor, Umdas daytoy na parakan ka, Margarita. ha, Buwan niya, titad ko kun ka. Map nagkakuman. Nalawag ka di? wen. Ngam, kaslametan agpakpakadakan iti dayta nga ibarbaga. Saan? Angam kasi tinakunak. Kaya't ko amairanon kayo itan iti sa lingkwag. Tada amiris ko. Natidagakan kwartak. Kaya't saan ko ama itugot inton matayak. Anya. Awan gaya ma. Ada kwarta ngayon sa ganak para kan ka. Itad ko kan ka itan. Tapno maaramat mo para iti pagsayaatan nyo iti anak mo. Nagdakkel agatad dayjay. Kat makamukan ton. Agawid ka jirancho. Kat alaam to tinasawa agatad. Astor. Sapay ko ma. Tagastusem para iti pagsayaatan nyo iti anak mo. Kati mansyon. Ngaim mo na nga ipatpatakder mo. Asino ti akin kukwa? Kukwak. Kukwam. Wen. Kinsahan na naska na damagam dayta. Gapotad damatan para kan ka. Ibagaman kanyak ti punno. Anya ka di atalaga ti plano. Basta ti makunak. Nonya ti ited ko para kan ka. Map nagkakuman. Ha. Senyor, kumain kayo manganan. Nalutong timakan. Sige, big man. Kat dayjay abigman. Ibingayam ka di iti sanikwam. Adan katad ana ilasin ko nga ited ko kan kuana. Intun malpas na iti talo a mansyon nga ipaparamin ko. Ha. Talo a mansyon? Ti mansyon ta adwa. Kaya nadapay mansyon na di purpurikat. Ha. Hakat. Asino matyakin ko kwa iti dayta a mansyon? Ulitek, Margarita. Mapnek ka kuma. Iti-ited ko kan ka. Sapay ko matawan da sa mapasama ka na boy. Anti dagimay. Wen, Joy. Taplay na no da matiarami danda. Anti, jaga mo no apay agastoy tiriknag. Saan nga kalma? Saan ka man nga agsangit, Joy? Karkaro nga agnervyos ak ngay no kasta. Anti. Tinasayat umaya ka. Mapantay Jesselid meta ag tinulong ta nga agkararag.
Un, auntie. Saan ka nga agsangsangit? Un, Kasanumat, auntie. Kasla makit-kita ka na kadasay dananang kanpoy. anya! Iwakse man iti panunot mo ti kasta, Joy. Saan nga makapasayat diyata? Ang karungag dandanag ka, no kasta? Uncle Dingas, nakasagana akon. Innakon ijay hotel ni Don Juan. Sige, Surutek tinapagsasalitaan tayo. sige. Ingkan. Kat bagaak na boy, tagsaganadan. Wan, Uncle. Agan anad ka, Donna. Kastamot kada kayo amin, Uncle Dingas. Boy, Arson, amuyon to no anya ti aramidan nyo. Wan, Uncle. Wan tatang. Amok matkit di asa na bastag dangran dagiti pulis. Gaputa saan yumat ida, ngan anwan. Ipanamnama mi adi kam agaramid iti mabalin apang dangran dagiti pulis kadagiti kakadwa tayo, tatang. Sige, pagsaganain yon dagiti kakadwa tayo. Di mo kunaan adinak manen pastrakan si kaapulis? Sige, sumurkan. Anya na tayo mo? Mainom, kan merienda para kini Don Juan. Order na daytoy. Iso nga ipan ko. Sige. Ha? Kunak no dinak manen pastrakan, taipulong kan kini Don Juan. Sige, sumurkan, ma'am. Musika, pastrakan mi. Taday tatibilin. Okay. Aglisi kayo nga rudan itidalan ko. Di kay pasalsali. Buisit kayo. Ha? Nakastraka man iya. Amok nga aguruk urayan ni Don Juan. Nakaunagan ni Donna, tatang. Talaga nga isula ang timakastrak. Sige, agsagana kayo. Tayo di ka nito arumwardan. Ilugan tayo ida na dagos iti kotse. Wan tatang. Agsipot kami ana imbag. Sapay la kuma. Taagbaligi ni Duna. Ay, nabanugak Don Juan. Nadagsan nga minti merienda nga imot ko. Kasta ka di? Juan, Don Juan. Oh, anya, Don Juan. Kayat mo ka din timangan? Madamdaman tulangin. Sige, agina na kapay. Okay. Amom, Don Juan. Tilinutok a merienda. Kit paborito day di papa. Day di papa paeng. Kasta ka di? Guardia, umay ka ditoy. Darasem. Apo Mayor, anya ti paramid yo kanyak. Bagkatem ti merienda ngayon sangpat ni Donna. Taipan mo iti ayan ni Ligaya. Matungpal, Apo Mayor. Iti silid ang nakaipupukan ni Ligaya ang kagurguran. Wen, Donna. Umay ka. Mapantayo itayan ni Ligaya. Taglalang lang tayo amangan, itinsangpet mo a merienda. Apa yan askan nga ijay? Ang mga numatong-patong paklaang dayjay a babae. Di kagdanag. Saan na mapasamak dayta? Iso ngayon tayon, tagururay ni Ligaya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukan, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.